Dobrodošli v moj video, jaz sem Super Slime, z mano ni Slime Minecrafterja in danes bom pokazal, kako dati texture pack na vaš Minecraft. Odprite to stran, link bo tudi v descriptionu in si izberite en texture pack, ni važno kak. Jaz si bom naprimer zdaj izbral Jammers Craft. No, tako bi to izgledalo. Greste prav skoraj do konca in kliknete tukaj download. To ne vse pomembno. In otipkate dobro tukaj številko 4, 2, 3, 3, 6, 3, 6, 9, 9 in autorize download. Klikam tukaj download in jaz torej sem vzela Firefox in tukaj se bom pa začelo downloadati. Jaz se bom vrnil z video, tam ko bi bo to zdownloadali, da ne bo se tukaj čakali. No, še nekaj vam moram povesti, tako da. Jaz bom delal take tutoriale, pa bom imel kakšne mape Prison Escape. Ko bom imel čas, Slime Minecrafter bo pa snemal Survivor serije. Kdaj bomo tudi kaj itak skupaj posnela, Hunger Games, pa kaj tazga, ampak zdaj nima računalnika še. Pač med vikendom je dosti gor, zdaj pa ne more. In ja, ko mi zdownloada, se vrnem. No, zdaj se mi je zdownloadalo. In greste, jaz torej smo Windows 8, gre tukaj iskanje. Če imate Windows 7, greste samo pod vas start in napišete %appdata % in kliknete enter. Se vam odpre taka mapa, kliknete .minecraft. Ne pod texture packe, morate iti pod resource pack, nek podobnega. Kot veste, tukaj imam že jaz malo texture packov, si jih lahko, če hočete, kopirate imena in jih downloadate. Gremo, samo preneste ta vaš texture pack tu noter in ga imate tukaj. Potem lahko to zaprete, to tudi, da se mi je veliko map odprlo. Gre se pod vaš Minecraft. Čakajte, da se vam odpre. Play. Jaz pa zdaj drugi texture pack. Greste pod options, resource pack in imate ga tukaj. Jammers Craft. Don't single player, create new world. Damo kar na kreativ. Samo da vidite, kako ne bi izgledal ta texture pack. Ok. Tukaj smo. Tako ne bi izgledala trava, pa to. Zdaj sem, dobro, zdaj meni ta je grd. Zelo mi je grd. Tako zgleda, gledajo stvari, ne. Je to zelo grdo in ne bi imel nikoli tega, zdaj sem samo enega vzel. No, upam, da ste uživali v tem videu in ja, se vidimo v naslednjem videu. Adijo, pa lajkite in subscribite. Adijo.